Toe whatalo whatu fōi le nei aso sa tātou a kalesia. Whatalo whatu I se tasi fōi o mawhai o na o mai ma tātou mafuta whatasi. I le nei fōi sauninga e ala le upo le atua le nei tae ao. A tālo whatu I a te auto umalawa I le suafa manu malo lo tātou wali ma lo tātou whaola o Yesu Keriso. Ai le a tātou whaawau loa le tātou whainga malanga po le tātou wawa onga I te tonu o le tā pena penanga mo le fio ifo o le anganga pa ia. Lea ua whatulanga ina I le kalesia I le lalolangi atoa tātou te whaamanatuina I le aso tolus fulmaltasi o le masina le nei o me. Atoa iai le limas fulu aso talu ona toe tu mai le lii. Ia se fulu aso talu ona afio ae I le langi ae afio I folole anganga pa ia. Ia o onga lau o mawae sa tātou tiltilo ai I le awhaina tele o le soo o Peteru. Le loto vai le masiasi, le maa, ma le matamuli. Ona o lona whalata ina o lona matai. Wa matai ona whatuatua na I le soo a o onga sa whalongo ai mai le li o Keriso. Ai pise I ua toe anga I atu lona mawhauwhau e whaimea sa masani ai. A wai lona manatu vai whale tangata wa umasona toe ao ngā. Ona ua matua te le anga na ia whai o le whalata ina lea o le li. Ia tonu foi sa manatu natu I ana upu malo losi sa lafo o whea lava o iai la ua fio e ta te oa ma oe o le oti. Ia lea ua lea o ngā. Peita iane e ui le nā loto vai o le soo malona tau mawhai e avoid le li. Ua le tu whawina I lava Yesu le soo. A ua tuli pea se I o a ina afio atu I Galileia. I le vai o Tiberia. Ia matoe tau mawhai e whafoi mai lava Peteru. I le mafutanga lea po le fellowshipi lea whatasi a ia ma ona so. O le tae ao la le nei. O le atatou whaonga ina I se vaenga o le tala a le whai evangalia o Luka. E momoli ai tātou I le aso Pentecoso po le aso le tausaminga o vai sa. O tusinga le whai evangalia o Luka. E tasi a le tala a e pei ua whamaumawina I ni vaenga se lua po ni volume se lua. O le volume mua o le evangalia a Luka. A o le volume lua o le tusi le angaluenga a e tasi a le tala. Le ala le a tātou a mata I e se soo ai le tātou savalinga le nei I le luka e luas fulfa. A le a tātou titilo le nei tae ao a whamanatuina le talisuanga le li I le whai upo e tolu ono. Se ia o le whai upo e fast food tolu. Luka e luas fulfa, le whai upo e tolu ono se ia o I le wha tolu. Ia pei a foi ona o tau mwhaia e whataua nau I a te oe I a sata I tasi e. O le autu lea o le tātou online. O le tuspa ia. Ma e tatau an tātou whaitawina le tuspa ia. Si sila la iai lau tuspa ia o lea o le au whaitawina whaiupu nā mai le tolu ono se ia o le whaiupu e fast food tolu. O tau talatala I lātou I nei mea. A ua tū mai Yesu lava I o lātou luma. Whetala I atu I a te lātou I au tau manuia.
Usa o le tū mai lea Iesu i o lātou luma e whaafuase. Te ia wali e li mai. Ua whewhewhe i lātou, ua matua māta tau lava. Whate i lātou, o le anganga wa lātou vaia, o le anganga le I, o le anganga e ese. Ese mai anganga le lei, o le melna le rife i ai le whamtalanga, o le anganga e ese lona winga o e pe o se hitu. Tolu sfurvalu, ua whetalai atu foi o ia i a te lātou. Se ale mea ua utou watu vale ai. Se a foi e tutupu ai masalo i o utou loto. I o utou vava ai mai i o lima mau vai. A wā o a ulava le nei. I o utou tango mai i a te au. Ma ia vava ai mai. A wā o le anganga. E le aisona a ano maniivi. Pei o au nei ua utou vava ai i ai. Ta ua tele le whai upu le le whaamaoninga o le toe tū mai o le tangata i lona tino. O le toe tū e toe tutu ai tangata whatua tua e toe tutu i le tino. Whai upu e whase fulu. Uma ona whetala i atu. Ona whaali atu ai lea e ia i a te lātou o ona lima ma ona vai. A o le itali tonu i lātou ona ua oli ma ua ofo. Whetala i atu ia i a te lātou. O I ina ea ni a au tau mea e ai. Le alava e pe e tau mwhaile li e prove le au soo. O a u lea. Ua au toi tū le tino o le tino a lea na o iai le. Ai au te le I maliu i a lea au toi tū mai o le tino a lea tas. Fas furulua. Ona lātou a watu ai lea i a te ia se fasi I a tunu. Ma se fasi meli ke rio. Whai upulo e whatolu ua tango ia I ai. Ma tau mawha ai I o lātou luma. O le mea matau tia I le tātou text filfilia o le nei aso. O le tali tonu o le au soo. A o mea ia e whai atu aile li, ma mea ia ua tutupu. Ua le o ni mea fau. O le winga o lau whamtalanga ua le o ni mea fau. E le whato a whaalongo lea o le au soo I mea ia. O le toe tū mai o le lii ma lona maliu ma ona puapua ngā ua uma ona tala noa I a Iesu I ona so. I le tolu ma le awha tausanga o le lātou mawhtanga a ele I maliu. Sa o ai ele lii I le au so o mea ia o le a maliu. E toe tū mai. E iai puapua ngā. A o lea la ua tutupu mena ua ali ali mai ma ua whaitino. A e pei e te tei, pei e ofo, pei e meia. E pei o se mea e fau whato a whalongo I ai. E le o le whato a whalongo. A o le tali tonu. Sa whalongo mua. A e le tali tonu I ai. Le ala ua tupu. Le ala whato a matai I ona pei e totoe whewhuri sai manatu ina ia talitonu. A e pei o le mea matau tial na o lea I le tātou text. A e tātou tele I o atu I le whasolonga o whai upu ia. E aina I mai taunga po nai wa ainga e wha o te fia tala noa ai mua. E introduce ai le tātou tala noanga o whai upu ia tolu ono le wha tolu. O le wa ainga mua o te fia au maia se I o tātou malama I ai. O le whai upu le tolu ono e o le whai upu e 5 tolu. Toe whai upu I o le tusia luka.
o le umi e fase fulu aso. Whawhian tātou loa e fase fulu aso. Tātou te iloa i le volume lona lua o tustusinga a Luka. Ngā luenga mata upu mua mua le whai upu e tolu. A peo ia o elau tuspa ia mana ialau si sila iai. Leo le au whaitawina na whaailoa atu foi o ia e ia te ila tau o soifua ia. Ina ua mawai o lona tinga. Ua whaamaonia i whaailonga whaamaoni e tele. E whaanga fulu po ua iloa ai o ia i la tau. Ma ia whetalai atu i mea ale ma lo le atua. Whaanga fulu po aso. Ana le ai la le vaenga le lona lua o tustusinga Luka le tusia i o a ngaruenga. Mua whai upu e tolu. Tātou te le malamalama i le umi o aso. Ia e kawa e whai upu ia. Tolu ono e o i le 5 tolu o le tusi a Luka i lona mata upu e luas fulfa. Awa a e whaitau ai i le whamatalanga lea. Pe e fallinga mai ia o e maa o mea uma ia na tutupu i se aso e tasi. Ia le ala ua tātou loa nei mai ia Luka ia i lana tusi lona lua. Le tusi a ngaruenga. O le umi le kawai whai upu ia. E whaase furuaso. Ia e tā ua le nai la tātou sauni atu e whaawa wina pēa tātou le sona o le mata upu lea. O le maitaunga luna lua o te mana o ia tātou malamala maia o le amataina le tātou talanoanga le neitai ao. Le whamatalanga Luka i mea muli ana whaia le li i lunga le whonga ele le neia ele i a fio le langi. E au ili atu lona whamatalaina o mea nā. Nei lo le isi o na uso a whai evangalia o mātaio. E ti tei o lantu le whamatalanga e Luka o mea muli a Yesu na whai i lunga o le whonga ele i a fio a ele langi. Nei lo mātaio. Ai i lai whai upu i e tolu ono e o le 5 tolu. O le mata upu muli o lana tusi. E pei o lea e summarize e Luka i a aso i e fase fulu. Ai a o nei i le volume lona lua o ana tusinga le tusi a ngaruenga. Ai maise al mata upu mua. O na tātou maua loa lea ua whaamatala au ili e Luka i nā mea iana na summarizinga i le chapter muli o le Luka. E tā ua tele le tātou savalinga na i le lumanai mo le maanga o le tala. E ala o na tā ua le vaainga lea. Ona o le upumoni ae pe i fallinga mai pe a tō whātasi mori mauma evangalia e tō whā. Ma le tele o mea na whaia Yesu. Au wale ma whai o na tūsia. Ai sa lātou whaonga ina na o mea lava e lātou te iloa e lātou e tā ua i a lātou tala. E tūsa ma le taita inga ma le whāsinonga le anganga. O lona winga e fallinga mai ai nā e iai isi whaali mai o le lii. Ua le o tūsia e se whai evangalia. E iai isi whaali mai o le lii. Ua le o tūsia e whai evangalia. Pe a tātou mana tunatua le tala foi lea Ioane ana tusi umanei mea ia e le ofi tusi o le lalolangi. Ia o tātou tilo foi le selective o whai evangalia umato whai a lātou materials
ia o lona winga o le tūlanga lava le nā. O le maitaunga lona tolu. Maitauina le whātāua e Luka i lana whaamatala o mea na tutupu i Yerusalema i le taimi lea. Taimi lea le vāo le toitu o le lii ma le fio ifo le anganga pa ia. Whātāua e Luka i ana tustusinga mea na tutupu i Yerusalema. Na ilo mea na tutupu i Galileia po fafo atu. A utau si sila i le mātai oe, luas fuluvalu. A tau sua le mātai o e luas fuluvalu. O lo tu sia e mātai o ina se faali mai o le li ina o mawai to tu. Fai upo se fulu ono mal su fitu. O na o atu wai lea o le au so o e toa se fulu ma le toa tasi i Galileia. I le maunga na poloa i atu ai e su i a te ilatou. Wa lātou i loo ia, o na lātou wifo mai ai lea i a te ia, a ua māsalo salo nisi. O le whaali mai lea o Keriso i soo ina ua mawaele toi tu na tupu i Galileia. A e le o tu sia e Luka. O na e focus ata la Luka i mea tutupu mea i le taimi lea, i mea na tutupu i Yerusalema. Lea laile o maua i e Luka, le whamatalanga lea. Whapea fo i lao na whamatala i Ioane i le mata upu e luas fulu ma le luas umaltasi. Ana tu sia uma mea na whaia e le alii ma mea na wao e le alii e le ofi tusi. Ia toi whabopo i ai ma le sa fili to toa lava le tusitala ia o le whenga inga fau mea e whao ngā i lana tusi. E tusa ma le wha moe po le purpose o le tusi. Ia o le mea mauti noa e tele whaali mai o le alii. Ua leo tusia e whai evangalia po tusitala. Ma e tā ua le nā o tātou te le io o le tusi a ngā luenga. O le mai taunga lo na wha. Ina ua mention e Luka i le whai upu le e whawha. Ia le refer o le whianginga tuai a toa a mata mai tu la fono Mose le au perfeta mal salamo i a Yesu. Le ai ma se mentioninga e Luka o se reference po se mau. A wana ona summarize. E iai le mafuaanga. Ma le mena wa lai ona umanatu e raise nei le observation le awa e tātou titilo e le tusi ngā luenga. E iai le mafuaanga. Ai nao na au whailo atu whapena. O lo summarize le chapter muli le Luka. Ia ai e whaamatala in detail o le staimi. E lana volume 2 i le tusi ngā luenga. Ia. E la o nai mai taunga nā manai vainga na e wha e tali tonu lau manatu e tā ua tele. Ina ia manino i a te o tau wha pefo i au. Ia le meleo le a tātou tala no ina le neita e au. A le a tātou wolola le whai upo e tolu ono. Se ia o le whai upo e whalua e pei ona filifilia mo le nei aso. O le o sāwa vali nei lunga o le ala. So ofo ia to alua o kāle opa ma le isi leo wa le tā ua mailo na ingoa. E anga i atu i e mau. E o mai mai Yerusalema ua mawae le maliu ma le toe tū a le alala o i e mau. E mau e le tū i saute sisifo i Yerusalema. E a ma le silia le se fulu maila. Le mamao. A o ilunga la o le ala le to lua lea. Ai te iua whatasi atu i ala ua le tangata. La te le ilopo ai. A sāwa vali la matalutala noa i mea ia na wa ai i a Yerusalema o tutupu e pei o puapua ngā o le li. Pei o lona maliu. I a lea fōua sala lau tala. Ai la te le iloa la. E le i wa ai i ai le whaali mai o Yesu toi tu. A le usala lau tala ua toi tu. A tala noa la ma fesili le isi mena. Ai whatasi atu loa ia i la ua le tangata.
Tangata la lea la te leiloa. Ma fesili atu po le ala la tala noanga. Ai whai mai le tala ale vaenga lea, o ye te leiloa me ye tutupu Yerusalema. Ia li liwa tulo Yesu whailoa le vasenga al tolua lea, o le mema alia le tala noanga lea pe ona whamatala luka. Ua tō mai e Keriso, tu la fono Mose, le au perfeta, ma salamo, ma apalai le tangata lea na maliu le wato tu. I le whaalongo la to lua lea, a sole e pei e esele tangata lea e malamalama tele. Wa matalana tau I itele awali e esele tangata lea. E sili atu le iloa o le afionga pa ia le atua po le tula fono ma perfeta ma salamo e le tangata lea na ilola awa. Ia na whaalolongo a lea. Na whamaunia atili e la awali o le tangata lea o Yesu le li I toitu ina ua mou. Maanga I atu le mea na afe ai ma malolo ma tūlai le li e whai le whamantunga. E tofi le areto ma ai. O le skaili lea ma le whainga lea e maasani a Yesu Keriso. O ina lona whata ai loa ai el tōlua lea, ka le opa ma le isi so o lea. O Yesu lea o whaali mai a tau. O le mea la ua tupu le tōlua lea ua whaimelita la luka ua matua aliu sua vai o la loto. I le oli ma le fia toi li liu loa fo I Yerusalema. O le toi fo I le Yerusalema, o le wha moe moe oi whailoa I a Peteru ma le au soo. E moni a ua toi tu le li. Mai la luka ua tau nuu Yerusalema o la e poto le au soo ma Peteru. E le imatala o la fofonga e whailoa atu la mori mau. Ai oso mai Peteru whai mai e moni lava ua toi tu le li o Yesu. Ua mātou talitonu, ua mātou wa ai ai. Ai tātou tele ia o la I whamtalanga o mea nai moli mai. E whai mua lava sina whamtalanga I le whamanuia le li. Whamanuia Yesu le I ina ua tūlai mai tutonu luma Peteru ma le au so o Yerusalema le o whaopopo atu iei ma le tōlua le anō I e mau. Nana sawa Yesu whawheiro ai I au tau manuia. O le whaperetania, peace be with you. O le greetings lea, e te vai e matua common ai tustusinga la apostolo I nuese o Paulo. Ia iate au tau le alofa tu noa ma le file mo. O le greetings lea po le whawheilo inga lea, ia pe whatofa ai foi e maasani ai utaia. A o lea o onga la o tangata I utaia le mea lea. Tusa o le file mu o le atua. O ona manuia. E o whaatasi uma malona awai mai po lona presence. So se mea e a fio ai ova. E iai lona manuia. E iai lona file mu. E iai lona presence. E le mawhai o na o ese. A whai o ia o esa upeni e mana ia lo tano e. Tango e nauti lalo tusi e tātou te leo I ai ono le taimi. A mana ia lo tango e nauti lalo e ao ngā. Mai se ai vai taimi le nei o lewa e nofo le fale. Whai ei sau Bible study ma sau sa ili ilinga ina ia lo loto lo sila fia o le atua. O lo whamatala inga le mea lea e le tiko e lua ono whai upu mua. Se ia o le whai upu e su tolu e matua tu mua I le whenga inga tuai. I le awa onga o le mea lea.
Numera e ono fai upo e lua sfululua se ia le lua ono. Fa masino e ono fai upo e suta si le lua sfulfa. E maua foi le Isaia, e maua le Eskielu, e maua ia Mika, e maua ia Hakai, se ia o a i whenga inga fau i tustusinga a le apostolo Paulo. E matua tumu ai le a onga le mea lea, ia outou manuia lona winga, ia iate outou le presence o le atua. So se mea iai le presence o le atua, e iai lona manuia, iai lona file mu, e iai lona lelei, e iai lona pupula, e iai lona mamalu, e iai lona matangofie, le au whaafofonga online le neitu aso, o la utatalo le namo lo tala au mai. Ia e manuia. May the peace of God be with you. A tātou wōrola ele whai upo e tolu ono. Whai upo e tolu ono, nā la ua whaamanuia i nām whaawheiloa iai le lii i le au o le i tutonu o le whale. O le whai upo e tolu sfulfitu. A tātou titilo ai ua fefefe i lātou. Ua matua māta taulava. Whāte i lātou o le anganga ua lātou wa ai alona winga o le anganga ese. O se anganga ese mai anganga li lei, lo ina o le anganga le anga. Mai o le anganga ese po le anganga le anga. Le ala ua fetala i atu Yesu i au tau manuia. Ai matua le manuia lava, le response mai so. Respond mai le fefe. Respond mai le o le lātou manatu o le aitu po le anganga ese le mele tu watu. O lo le whai upo e tolu valu. Nā lai whai mai lo Yesu. Se ale mea ua outou watu atu vale ai. Se a foi e tu tupu ai masalo i outou loto. Ole response le a le au soo. Pei ona auta ua mua mua. Pei ole mea matau tia na ole i le text le ata tau te whaonga i na ona. E pei ona ufai atu e leo ni mea fau mea ia i ala tau na whaalongo mua mua i ai. A le la ua ina tutupu maari ali mai. A le pei whate ia pei le i whaalongo mua mua i ai. Ole symptom lea o le mea o le whaatua tua po le talitonu a e moto. O winga i o le mea o le whaatua tua a e pepe e vai. Ma le upumoni a e le aimaseisi o tātou e le safa i le mea lea. Ma whaina i le mea lea o le whaatua tua moto. E le imatua le whaatua tua. Ua tātou loa le keriso mana o onga i o tātou mawhawhau. A e le inofo i o tātou loto. A o foi lai na tātou muli a keriso, tātou te muli o tātou brains. A o tātou loto e moto. E le imatua ai le whātua. Le anga o le whātua matua. E le mana o mia se whaamauninga ina ia talitonu ai. Awana i ngalo sa tātou talanoa ina i la sāle e seta toma. O le issue le o toma. Mai le na o toma e a fia ai le au so uma e a fia ai ma tātou e moto pe tamaititi pe vai lo tātou talitonu, lo tātou whatua tua, lo tātou iloa, lo tātou vaai, a wae ngata i o tātou mawhauwhau, lo tātou iloa o Iesu Keriso, a o tātou loto,
e le I transforminga e le whatuatua moni. And that's our issue. Lea matua whaamaonia I le reaction na whaalongo I ai. Ai sa ngata I le mawhauwhau, wa sisila o le tele o tangata lo lotu. E lo lotu, e whaalongo. Ai na ona snapa se mea, e vaaiwa collapse ato I lalo ai ali li mai winga matanga. O le mafua anga, o le kelei, o le va, o le mole mea, o lo wiloa o Yesu I lo mawhauwhau. Ma le talia e lo loto o Yesu e moni mfamaoni. Huge difference. Lea lai tātou te vai, lea tangia mamanino I le talanoanga lea Yesu mon so, sa whaalongo iei so, na whaiatu Yesu, o te puapuangatia, o te oti, ai o tuatu mai aso e tobu, ale matua whate I alawa. Now, Isaiah wala yon o emphasizing al mea lea, lana al mea na le emphasize e luka. Ona nei too. As human beings, pe ona o whai atu o tātou umai safa I mea lea. Langa iei fo le au whai ngā ruenga e na ona lewa na whai whi au, lewa na la unga I le upum whai aonga, ai, e mana o mia le matua o le talitonu. As human beings, we are incapable, with our human power, we are incapable of completely surrendering our lives to the Lord. Incapable. We are incapable of completely committing and dedicating our whole person to God. So what are we going to do? Now God has provided us with a solution. That is why He sent us the Holy Spirit. O le alava se incompleteness o iai lo kako faith. E wha atoa, e complete, e le mana o le anganga pa ia ina I o tātou malolosi, ma whaatua tua ola. Tā ua tele. Al mea lana le tau tā pena I tātou le anganga pa ia I le whaamana tuina o le Pentecosto. O le isi lea celebration tā ua I le tala o le kalesia, ma le whaatua tuanga kerisiano o le fia o ifo le anganga pa ia. Langa o le talia ina o Yesu keriso e whai mali I mawhaola, vi ia le atua o le amatanga le nā. Ai ina ia complete le nei whai ngā malanga o tātou sāwa wali pēma muli I le levo lea e mana o mai ai lo tātou matai. We need the Holy Spirit. Mea la lea le mamalu o le au whaafafonga. O le tala lea I so o le tala o tātou uma. E lea o ngalo tātou whaitio I a petelu matoma maisi uma so o I le loto vai le anga, this is our story. We need the Holy Spirit ina ia upgrade ai tātou I le level le mana o le atua ina ia effective ai le tātou whainga o lana misiona ma le ofo ina atu o tātou tangata atu atoa mo ia. E le mawhai o na tātou muli le atua I le malosi lea whal tangata. Tātou te mana o mia le anganga. O le isi tangata e matua malama le leile me lea ta te tau mwhai nei whamatala atu. O le apostolo Paulo. Tātou su e le Galatia. Praise the Lord.
Kalau tu sila Galatia 5 sila fai upo sfuluano. Nei ele summarizing ai Paulo le mele tang fai fam talatu. Galatia 5 fai upo suma leono. O te fai atu ia o tau sava vali lale anganga. Ai sea. Ona le fai lea e o tau o le tuina nau o le tino. Tātou te sava vali loa I lale anganga. Tātou te le whaia tu ina naunga o le tino. Meaning, wa matua lo whatuatua masio o talitonu. Wa matua wa le toe moto. E matua ina ua tātou whatanga le anganga pa ia o le atua. E pūlea o tātou wolanga. Tātou wola I le whai upu alana e tolu fitu. Whai meile au so o le whai upu e tolu fitu. O whapea lātou o se anganga ese. O le implicit meaning ngai ina o le aitu. Whapea lātou o se aitu. Ia wau tau sisira la ia I le me tupu pe ale ia tātou le anganga pe a tātou le whatanga ina le anganga pa I o le atua e pūlea o tātou loto, pūlea o tātou vaai, pūlea o tātou titilo, pūlea o tātou thinking. E I uina tātou whai mai o Yesu Keriso o le aitu. Man tua fo e tātou o le isi le mea alofa le anganga pa ia. Mena tā ua I te le anganga pa ia. O le isi le mea alofa le anganga pa ia. E pei ona tala noa ina. Tustu singa le apostolo inues. O le discernment of spirits. O le suenga o anganga. Anganga ese ma anganga le atua. Anganga ese ma mea o le anganga o Yesu Keriso. A ola ina tātou whatanga le anganga I o tātou loto maolanga I pūlea tātou. O le whaingo fie I o le tātou tilo, po le alawa le pongisa, po le awa le tumutumu. Whaingo fie I o le tātou tilo le esenga o mea I lua. O mea I al ti Apollo, o mea I ale atua. Ai ale ia tātou le nafa tananga o le anganga pa ia ngalue o tātou olanga. E I uina tātou whai mai o le anganga po le aitu le li. O lona winga po lona application. O mea le anga wa tātou whai mai o mea le lei. A o mea le lei wa tātou whai mai o mea le anga. Whapea oe o fesa oe le te leo le confusion le lalangi. Oh, the people are so confused. O le mafuanga, le anga o le pule a tātou I o tātou loto. Pule tātou I a tātou choices. A le taimi tātou te whatanga I le anganga pa ia. No more confusion. E ta sialau wa ai e iloa o le mele lei, o le mele anga, o le mea mai le atua. Mela na e tā ua I tala no anga le a Yesu mon so. Ma le tā pena penanga e lana upo tātou. A tātou wanga I atu le celebration o le Pentecostal. Le iloa I atu o le neita e au po whapewhea lau sila. O a mai lau sila fia o mea. A mai lau iloa e senga o le mele lei ma le mele anga. A la o le observation o le mele wa tupu nei le lalolangi ma le tātou si o manga. Ia fau te wa aia au lau si o manga. Wa whaingo fie na iloa e tangata mea le anga ma muli ai. A wa matua whainga tāna iloa e tangata mea le lei. E le ufo le tātou sa mua whai mea le wha tilo masai. Lona winga e te alu se mea, e te alu e au tilo mea le anga. E pei, wa unofo mamā natu, e pei whapenga le mele wa tupu I le si o manga o le lalolangi.
O pauna le mea le o tangata te tilo o mea le anga mo e fai pe o le mea na le o fia iai. Ai wa se a iloni mea le wa mai foi lunga o tātou niu si e sau. Na o mea le anga. O fea e o mai ele au fai news mal na malama anga. E le anga le consultation nga le tupu. E sili atu na fia whaalongo le public matangata I mea le anga. Mea sensational. Mea e foi lea pe e mei ai tangata ma tete I mai. Mea le anga. Ai tau le fia whaalongo tangata I mea le lei. Le awa onga le nao I e tātou te mana o mia le anganga pa ia. Tātou te mana o mia ina ia whatanga le anganga o le atua, ina ia sui ai le tātou wa ai. Sui ai o tātou mawhau, sui ai o tātou loto. Awa o le mea le ua tupu. This permissive and tolerant spirit is now entering into our families, our homes, our communities. And now so prevalent across our nation. And it's taking hold of our souls and our hearts. Now it's impacting and influencing the way we raise our kids, the way we raise our families. Le la wa una sui ele tātou wa ai mea wa tātou fia I mea le anga. A wale whaia mea le lei. Wa tātou whai mai e ui aina wa ai atu ia Yesu. Awa ponitia, wa moali lia, wa una la tātou wa ai, wa pua oa la tātou wa ai, wa tātou leilo ai Yesu, a wa tātou loa na o mea leanga, ma o le mela na le o fia ia o tātou loto. Malitala Yesu, I ona soo, I le whai upu ana e tolu sumalfitu o la ofesili a Yesu I ona soo. Whai upu na e tolu suvalu, se a foi e tutupu ai masalo I o tau loto. Se a foi e masalo salo ai pea o tau loto. Ma fuanga le nā. Lei unga le nā o le tangata, lei unga le nā o le ainga, lei unga le nā o le atuno, lei unga le nā o le kalesia. Wa lātou loka ina I fafo le anganga pa ia o le atua, ai whai lo lātou lava poto, ma lo lātou lava atamai. Le auso le neitai ao, e tāua. Se tu langa fa penale o te ngia ai e le li ona so o le marekos fuluono. E sua e tātou tusi fa mole. Mareko le na se fuluono al faiupo es fulfa. Praise you, Lord Jesus. Marekos fuluono al faiupo es fulfa. E mai Yesu ona so o. Moli ane wa faali mai o ia I le tino. Anga fulu malito tasi o ta oto I lato e ai. Ona a o a I atu lea o ia I a te I lato. Ai se a ina ua le talitonu I lato. Ma ua loto ma a ua lato le talitonu I a te I lato o e na ilo o ia ina ua toetu mai. A o a I eleli. Langa e tau. Ona matua le whatotua. I le whai upo e tolu iwa se I o le whatolu. Ai upo e tolu iwa se I o le whatolu se I o to e whaita wina. I au tau wawa ai mai I o lima ma o vae. Awa o au lava le nei. I au tau tango mai I a tea. Matua ti te o lale. Whamtalanga I luko le mele. O le mafua anga. Ia mantua o le tino ale o Yesu lena maliu maia. Si ana se tino e ese mai le tino mua. E le ailani manua.
e kawa manua wa tino fau. Ai wa tātou lo le tino ale na iei mua le o toi tū mai ma le tino ale tasi ona o le iei manua. Ale o whaali mai whai mai o atu e tango ia. To e tango Yesu le mea ai, to e tau sami ai, o le wha mao ninga mau maututu, o le toe tū o ke riso, lea ua whai ma whaatai muanga o le toe tutu uma o le au whaatua tua, i le teimi a fio whaalua ma iei le rii, e toe tutu i o lato tino. It's a bodily resurrection. E leo se toe tutu ho inale ni tino e aho i ese no e toi tū mai le tino lea. Ia wa tilo lola i eila uso. Ma wa tali tonu ai. Wa lato iloa e moni lava o le tino lea, o le tino lo lato wali isa lato feo ai. I le tolu tausanga ua mawai. Lea wa toi tū mai, whaatu ina mai, ele mana o le atua. Ia, i tātou ai ngalotu whapea whai au tau mwhai ona maua le awanoa e whaafonga mai ai. O le tātou mata upu le nā mo le nei vaenga o le tātou savalinga. Nei whai asa, ai o le awha ua wina le tātou mata upu lava le tasi o le tā pena penanga mo le whaamanatuina o le lilingifo le anganga pai o le atua i le aso sa o lo mua. Ai ai whaamanu i anga tele le atua i a te auto umalawa i le neita e ao ona o le suafa pa i o Yesu. Amene. O le a tātou sa uni loa mo le tali suanga lo tātou wali. La tātou atu loa le tali suanga le ali pei ona whantulanga ina i le neita e ao. O le a tātou wifo matatalo i le atua. Yesu ke riso le ao ma le whaavai o le kalesia. A wina mailo wanganga pa ia. E saunia ma tā pena i mātou. Mō lau lava talisuanga pa ia. Yesu ke riso mātou te manau mia lo wanganga. Ina ia o mātou whaamanatuina ma le mauti noa. Whaamanatuina ma le whaatuatua. Lau lava talisuanga pa ia. Ona o lou suafa Yesu ke riso mātou te a matainai. Le nei sauninga mamalu. Amene mamene. Ia talitonu o nawa ta pena lautou a reto. Ia whapea foi lautou waina. Lau whaitawina nisi o whaitau e whatatau le nei sauninga e pei ona tusia i le apostolo Paulo. O uso pele o nau le lii. Whaafafonga maia i upu o le whaatonunga o le talisuanga ano tātou wali o Yesu ke riso. E pei ona maua ai mai le apostolo Paulo. O au foina o maua mai le lii, le mea na utu ina atuai a te utau. O lea lava pō na whalata ina ai le lii o Yesu, na ia tango ai le areto, wa ia whaftai. O na tofi ai lea ma whaiatu, ina tango ia ina ai. Wa o lo tino le nei wa tofi masui au tau. Ia au tau whaia le nei mea ma whamanatunga i atea. Wa ia whapea fōi le ipu ina wa uma o na ai wa whapea atu. O le ipu le nei o le whengainga whaulea i lo toto. Ia au tau whaia le nei mea ma whamanatunga i atea au. Ia so uma tau te wheinu ai.
Wa o asa uma tau te ai le nei a reto ma feinu i le nei ipu. Tau te whailoa atua i le maliwa le li se ia fio mai o ia. O le ata tau te talo e whapa ia le a reto ma le waina. Yesu ke riso lo mātou wali. O e lava na whawaina le nei sau ni inga pa ia. A mātou te talo ma wala watu ia e whapa ia ina le a reto. Whapa ia ina le waina. A vea ma whatusa o lau tino. A vea ma whatusa o lau toto pa ia. Pe a mātou talia ina. Ia talia ina i le anganga o le whatua tua moni i a te oe. Ua mātou ta talo fo i le li ie. Ia sili ai ona e whapa ia ina o mātou tangata. O mātou mawhau whauma o mātou loto. Ina ia tāla whea ngai ma whetaui ma lau tali suanga. E pei lava ona e tā pena inai. Ma whaavai nai. E tusa ma lofina ngalo. Ona o lo suafa Yesu Keriso. O lo mātou wali i ma le whaola. Amen. O lea lava pō na whalata ina ai le li o Yesu. Na ia tango ai le areto. Wa ia whawhtai e pei foi on tātou whawhtai e tunei. Na tofi ai lea. Ma whai atu. Ina tango ia ina ai. Wa lau tino le nei wa tofi ma sui au tau. Ia au tau whaia le nei mea ma whamanatunga ia te au. Ia sa uma tau te ai. Wa ia whapea fōi le ipu ina wa uma o na ai. O whapea atu. Le ipu le nei o le whengainga whaulea i lau toto. Ia au tau whaia le nei mea ma whamanatunga ia te au. Ia sa uma tau te wheinu ai. Whaia ia te oele a reto. Ma na ia lau tangolo iai. Nā tātou saunga talia. I nā tango ia i nā ai. A wale tino le nei o Keriso wa tofi mo au tau. I au tau whaia le nei mea ma whamanatunga i a te ia. I aso uma ai. I le suafa o le atua le tamā le alo ma le anganga pa ia. Tātou te talia whatasi ai le tino le li talia. Wa ia whapea fōi le ipu ina wa uma na lata wa ai, wa ia whapea atu. Le ipu le nei o le whengainga whaulea i le toto Yesu. Whamalingiina mo le whamangalo ina o ngasala. Ia au tau whaia le nei mea ma whamanatunga i a te ia. Ia sa uma e wheinu ai. Swafa le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Tātou te talia whatasi ai le toto le ali talia.
Yehova a uelo mātou atua. Mātou te whāwhtai atu I lawa fio ona o lau ngā ruenga whaola. Lau ngā ruenga la veai. Lau ngā ruenga mai a ea o le whaola tanga. Tai lau maliu ma upua ngā. Wa mātou mā ngalo ai. Tai lau toi soi fua manu malo mai le oti ma le tunga mau. Wa mauti noa ai lo mātou wola e whawawau. Ia te oele vi inga. Ia te oele whamanu. Ia te oele whanene enga. Ia so umalo mātou wola. Whamanuia I lau e kalesia. Whamanuia I so se tasi wa mātou mafuta whatasi online le nei tai au. Whamanuia I loa inga I le ngata I Amerika nei a le lalo langi atoa. Ona o lau suafa keriso mātou te whai uai le nei sauninga. Wa ole mavala au atuai. Amene ma amene. Whamanuia te le atu le ri.